ye beji mo nkwa Enafuo miensa dwumadi a His Excellency the President ne abibire mamu mpanimfo akwonti apamu a wadi atintim so eye Africa Intercontinental Free Trade Area ena sabre mampani na adodanko akufuado odi anu disem bia to ase ewanim na nasem nyina etia ekwan ban ye befa so bibiman ye bedidi ye hu dwa na etimi aboa masike ebenya ne begina bibiman mu na nkwa ma no ne me nante so nkwa besia brebia nkwa haye man da achibi na wo kasa no en wo chese yenkeke ye humomu nidwa na mwo ye ni asa de be ya da chi wo hawbi ani akwansidie bi nkwa ba ya kwam na wo chemu ampremprei eye bibiman baako ba ya se aduanan 944 countries ena agi sa adwumadie ya tomu a wode wo ho agi mu se ye nyina ye beyo na etumi aboa eno no de adesrede ye kire endua aka se wo mo so nhwe so ode wo ho behyem na etimi aboa ma bibiman so dati ekogina baabia yetumi de ahoahoa ye ho sampani ampa ni nuane ampa ye wo pepa won toto ye ne niam fa adwade bi ho a yetumi ayo amaya dansedie di mpuntuo ade abre abibiman na asem kro ye bi ena na bedi eche His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wani so di tuja awon krampo pori manta mu chosem abibiman ye nya kra no na nya 130 billion US choppable money edi kwesi 170 billion US choppable money afibia na etumi aso ya siri mu ayiri mu pampesa de abra wa bobbo so no na wa yese kunkunfa ni mu ayedu eba ne sa etimi boa pa na enumu ana mampani ade anu disi tuja no wade nsemfuwa bitoa so ene ntoto ye benam so amasati muponi ngina atimi abam yeje His Excellency the President. I would like to urge all of us here to see ourselves as champions of intra-African trade. We in Africa have demonstrated great ambition in setting up the world's largest free trade area since the establishment of the World Trade Organization in 1994. And I believe that the generation of African leaders, led by the distinguished former president of the Republic of Niger, the outstanding AFCFTA champion, His Excellency Muhammadu Isif, who have managed to bring the AFCFTA into being, will occupy as privileged a place in the history of our continent as the generation of pioneer leaders who established the Organization of African Unity, which is now being transformed into the African Union. We must now, with great zeal and fortitude, back this great ambition with our collective action to harness fully the benefits of a liberalized single market for goods and services. This must be our sincere, solemn and moral obligation to our continent, to our children, and to future generations. Adafo ye nyesa eboa yankoa na mom beboa nchirima sa bibima ke etipam ho ne nyina ye de ho hye sa ebibremu adwadi a ebaba aman ne aman a wo bibima mu ntamu a ebeboa ama ye krabahwa daache na botaye abroni freni se go a esi ani so no ye nyina ye betimi dia ba wie ye pa emprempre abibima aduana 944 countries and de wo ho agimu agi atomu akadu eno no wo sese ne die kwan so ye nyina ye fodom modom na edu ne meka ho na saa de esi ani so no ye ntimi enye memre me ba de se beboa ema ye yankasa ye die ho so wo ye dwadie mu ewo abibima His Excellency na adodanko akufuado enafo miensa dwumadie a 3-day Africa Prosperity Dialogue no nyina fa dwadie ho no yete se wo kasa ewo ase ye to aso wo na dwumadie no eba na wiye ye no a ena wode to abibiman aman panimfo a wo mu behia ho nyina anim ena wose se ye sensensen a yetimi ehunu se dwabone die ewo abibiman mu no eka ho bi ema afibia opepepe be se $100 billion ena yensa entimenka na yemfa enye dwumadi a wose edidie ase aka ho bi amasamre sane ma no a ekotia no ama abibiman yesikasem entimi enyina yie enso mfama ye kra enumu ena ode atodwa se mpanise bebodam efrufie enti ebraso se dwadibone a yedie
ewo ebibiman mu no igyaye na etimi aboa amesika kakra otwede ampokwa amyankopɔ de bemaye no etimi enso aboaye eno achi wosan editodwa se sene awiasema nyina mu no yede toɔ na kyekere ɔman bia no ehu behia se ebibiman so begina toɔ so na afei yetimi ede akyekere yeman na abra Ghana mampani ekasa abra dwumadie no eba na wieye no eno de sa ansem we tudwa yekɔ na yakotie eno so ebie pension funds, insurance savings, private equity funds, diaspora and sovereign bonds, impact investing, green bonds, remittances, public-private partnerships. And we need to pay serious attention to and arrest illicit financial outflows out of the continent, which are estimated at about some 88 billion United States dollars annually, depriving Africa of significant resources that could be used to support a development agenda. We must urgently and collectively institute comprehensive and unambiguous tax policy to combat tax-motivated illicit financial flows, strengthen legal and law enforcement systems, and bring together national agencies to stem such flow. We need concrete measures to stop the systemic impoverishment of our continent and the theft of its resources. Obia mfiri baabi mechechere bibiman emayen de sayenia yekan hu bom na kwambone a yefaso edidwa emwa ema bibiman enkonanimu na fibia nkona wieye na ya boka ekatwitwiri de no yentwe ho enso emfiri eho ye twe ho afiri ho a na ye ka so gusu tie awie dum yeru kasebo ewo Agyenkwa 101.9 kasafidie so ewo Kumasi so amemasia janshi to bi kwa brosa atenti ohonimu Facebook no bahwe no atie ye wo so ewo Agyenkwa FM Kumasi 101.9 kasafidie so na eye YouTube no enso ya Agyenkwa FM live ehon so kwa de ye nyina ewo ho a wo betimi akohwe bi no atie biem na ye to ansam no so afre fam ngobuom ye nyina ye nim saga na sese de enka ye huridwam nko a wo se ye ni age ne nyina ne se ye mpanimfo ne hu se fam ngobuo epra ye bu ye nam amatemamfo otempenten kwa ye tete enti ye de fam ngo akwa pebia bagana dia ne ye de go sika okọ ena akwaje aba na anu ada no mbo ya maneso ye didwa no kura ma ba kwa ba bedru ama Ghana fo ye ni age ampanifo ya yade na we na we ebi so se hwan gold nu no onu kwa akwase no asese gu onu kukum enti pa gold we de kwaje fom ngo no besi nne ye nim dudu akoye a etimi mi enya fom ngo no na san na ho akontabu akura sifate ye munkyire ye ene ye titi timu sa ne ye de pempem ye ho ye wo ho no ma baka che san say dear sitting on day as one best or hamabu pedu a year 10% depreciation of the Ghana cedi against US dollar dollar ba cedi sa was one nani brabre no masidi ya na adu kra so betwintwa na akwam enkasa wo besa na se ego dis wo bu bambalis koto gatam na we na nam soma Institute of Energy Studies one ma ba bonte dia batu ja say efitu wagefo abosome ne de kro Ghana asenkafo moko ba bi etom fom nguna petrol liter ba ko 15 Ghana cedis liter ba ko na wokọ wanimu akwanya bibi ti saga so aye onum se dia ene na eno nso so ahuri free wa homa bu pen enson ene ko ma bu pen edu na ne se akontabuo na mubu no pepepe no se pepepe we adwama so de ne ye ka kire mo no na se de ni brasi aba Ghana no ene se de fom ngobuo no sa ba bayo no ama se wo manfo ani abo abiem o manfo nso no mu ene jaguei na nhyehyɛ ne ntotoye na mpanifo ne ye omre baka kire se ye de fom ngo kwa anase ye de sika kwa perform ngo no gold for oil no apaska aye twikopa enso se bi ebenya fom hu aye pe no eno so ye bibio ho eni ye bisa sa Institute of Energy Studies foi se etidie pa na Ghana ye ne ye be ya die ne ye be ya ebetumi agina adie ne ye be ye betumi de mfaso aba manchiri manya bie no mo se mo adapafo mo ye hwe anya yiye
the inflation ya na inflation the niema ya na ye and sa 50% benchmark no oh almost sa mark no oba mark ya tepo and so ensiaga na won mo hye bo no ene ne to sabre ya e was a pricing window ni mo e di kwesi nyankopon ya no aboso me aye besimo enti yese mo hwadi mo kwan famu ngo ebo no kiake ebesia kosoro oba cho na chefo be kai ochena ne na awotwe ena yekọ na sebadwefia ensesan ye bi baaye ewo NDC amanyekuo mu na ehon sam de Ghana fo dodo no ate ti ekoduru baabi na chese dwansiase edun katia obeye dwumtreni ne nipa dodo no a esuja enso egunu so afede ye nkote adwansiase edun katia ono amampani dada wo mu afralu pre wo mu ekọ abrochire obalizi ekrom United Kingdom na ho ena yewrasi edun katia conference ntrofo no de ato wo mu animu na wa kire die ntipa eka ho bie na yewura Haruna Idrusu ene nkrofo wo mu enso esesa wo mu na ne kasa mu no kirem editudwa se wo mu de wo mu aso atoto fam am wo mu de wo mu ani ahunu se wo mu dwumadi a wo mu die wo mrasa bedwefie no ene speaker wo ho yewura bambaben entimi ensipo emama nyokuo no eno na aka ho bie ama baabi ekro no wo mu hunu se wo mu tranfofo ho abeda wo mu kwaye aka ho bie am wo mu enso sesa wo mu na ne kasa mu no kirem editudwa se Ghana for dodo no anim kwan a NDC amanyuko fa so a wo mu ebenya eye speaker bra wo mu breye ni fifira wo mu eteye ene ntrekese ne niam ahodo bi a eba mu a eka ho bie ma na wieye no de otwere ampokwa anyankopo atoro no atworo ntino wo mu enya asa speaker yi na mo a amanyuko mu firi mu na mo ye yefukro mu ba no nia mo de ye wo mu ni dia na ehu behia se wo mo enso sesa no na ne kasa mu no kirem ditudwa sei wokọ eye na sebedefie hokora no a NPP amanyuko no a ono wonni eye NDC amanyuko speaker fa no asa wo mu kora ne kabom didwuma echen NDC amanyuko a wo mu ani speaker efri yafunkro mu eno nti so mo hwe no wo mu trasa amfofo hu a kwambia so ebeda wo mu kwaye ye nyina nim se samle de minority leader yasesa no na bedi akire yasesa no minority chief rep yasesa no na se edun katia ne nsetrofo kasa e wasemi ho dance mo adi no sei eno to ana no disem enso eso anybody to blame anybody at all for that decision. I believe that I've done all the necessary consultation before taking that decision. The only group we did not consult was the AUKUS, the parliamentary group. And it is for good reason. If the exercise was going to be done after an election, then there is nobody in charge. You are now going to look for an identified talent for the new leadership. But if you are going to take a decision which will result in the removal of leadership, how are you going to call them and say, come and help me to remove you? Nobody does that. We have about 4 swing regions in the country. If you lose those swing regions, you cannot win elections in Ghana. Western region is one of them. Greater Accra is one of them. Central region is one of them. And then Brong-Ahafo is also one of them. Leadership, as far as regional balance is concerned, is more balanced than it used to be. Any ITA, Drimtranima, NDC, Amariko, Johnson, Esiedun Katia, and the entire can be na Yera Helena nom, Womo SSR, Womo, Efru Mujumedia, Womo ADMono, Wakotana, Abruchimem, na or Church Mono. Ye free Abruchimem Johnson, Esiedun Katia, Miwafa, Kwankra, Encham Waguswa, watch them or UK. Na ye Kwamira Samela Kuja Top Lakwa. Waya North Ton Rashebedani na enim na anwa da sobua odebo nyaminipa Reverend Victor Boateng Church of Penny Edema National Cathedral Board of Trustees se papa no watimi ahwenyankopon ni nyame wojira nanim ewa asafo echeche wonu nyame asamonim afa eye 2.6 million Ghana cedis every eye National Cathedral futuo nim edi akwa ono ni futuo bia edin eda futuo ro so eye kwabena edujamfi eye JNS Talent Center Limited no mu chemu ayo no ankasa na adwuma
account so say urodo ene yesi aswala pa na asam ne ba ye nyina te Ghana ya te bia hwia wo ho akwa anwan ya na asabele kuja tabla kwase wo no wo nyina so wo de okan mo fiti pra kopo em na se bedwani ammo asobo ena omanfo ase wo kuja to uchi na asa wudi ena so obi minchi ena meso amini ena mo se ne nyina ye ka bom ni ade nyina so wo pampamu po sebi mpredi asanyamra sam na ato a wo ye no wo se Mira Victor Kusibuate akwaso financial loss to the state wo ho evidence o ene won mas won ma no atwere wo mo se akika bia kire ne pa na no achi ena Kingsley Amaliba a wo ye member edema NDC communication team national ono so ba bonte no so ye de mpompo acha motoom maya de na nya no akwa ka mo se manenka na de mu ye ne beka Samuel Kuja tabla kwa no atomu ana what cause of financial loss to the state nyamini pa waka woni nkontompo wasem wehu ba bia ani asintu chire mu sai yentie Kingsley Amaliba Honorable Kuja tabla kwa e ka minko ame pemu a Yankopon yi Ghana fo mfie maako was saying 30.5 million right na sa mfie maako ti maako koma no the same Kuja tabla kwa ya enam no so Kuja tabla kwa dwuma waboa ma Ghana on ye nhia na kia fa hin wono no stop Mampene Kufuado from renting a private jet a save Ghana millions of Ghanas wono and also chancery scandal or intercepted document a save Ghana over $7.5 million the same Kuja tabla kwa ya o no sanso kobebo Ghana farmer ne say hey motra ho a married renovation deal abani be wie over $800 million it was stopped Mampene Kufuado a lawyer he was forced to come out and confess that he was misled who misled him that was the time on say Kedi Manzo Mampene Kufuado was stepping down Mampene Kufuado akoda chedi wadi fu ya waban wa men for the paying fee ojojo no ho na wo jin frama na o se na mo be so no da ye say what do Mampene a dan ma Yankopon Ghana for the ke ba musa the whole cathedral was laid on the foundation of lies from the very beginning and in law you can't put something on nothing and expect it to stand. And Mampene Kufuado as a lawyer supposed to know better if indeed he's a true lawyer. So Duncan Williams and others. On the council, and then on base, for public funds. Adafo eye Mira Kingsley Amaliba ena yete se okasa efa Samuel Kuja tabla ko manfo twa wo mo se ede agu papa no so ema chese wo mo chese ne nsam a wodi bie Ghana fo ni no kwasem bie ni ho a ewom nanso ono so se ne kuro bi wo na papa no ede susudie ene mfanto ho ahodo etu dwase de be ma Ghana fo hu sampa wodi ka na ne nsam a woka nyina so ya na e no kuro empo ebi afa mampani na be ye se fa nani so eno man ka hwe okoka we ye no so mo be ye no na jasa mu de ye wiam no obi koka na ni bakora nya asem waka Amaliba ena echire mu sei ye to aso na Mpasuaso etesen amanwesam dwumadi a yedie ewo Agyenkwa FM kasafidie so na amanwesam ti anopa eja otena adwemu Aduanaba ena afi wone opoman eye Yerwalan kwadwo kirematen ne kasamafo ewa santemantem ha wone no edi nkomo sanse na betodwa se enede eyade a Yerwa kwadwo kirematen wo ba santemantem ha no wode nani akyeremanhia no akoda otumfo se totosumienu ase ewo eye nyansasem a no ka kire no abra na woye osoafo a wohwe adwadie ene mfididuma ensem so ti abra anope onu opoman edi nkomo na wo ka akire ne se samre so wo be penhyira firi no ho ewo ne dwumadi a opese wodie no wafato no ho so no sei eno opoman oyi nsem bia no ewo nsem a no obusa no enso emu asanteman rura eka ho eno nya asa position no eti se ne wawie na dwuma nyina na so de ato a enso official be Ghana so sempo ota na chi na oye na baba eje na baba dom no ma this position den sakan na minia politics obia wonani so ade hu ni ne dai som enti se yerura no owie no da otumfo ase da asantuma asiria na pe wo san de nani so ade hu no e politics mu e de ato yerura anim se nyame ya adom na MPP sana na Kufuado mra se onko biemu ide ono so e wani da so ne da som bi se o de no be se flag bearership contest mu e ade a wode no so de be otumfo na wasle otumfo ensem hira no wasle na adom na na konkonya so ana wo ko ben ipadwa e nyina ye da o stadium for Nyankopon
nananom so bompa ye free ye nananom ene samanfo so eso so mo nyina amane so mo ta na chima na ni manwa na o timi ye aduma kese ma na mo ye nyam e ma bi ka santeman abra na o ye minister o stress MPP die akonya so obi a timi na collaboration contest na obeko bi no o ye omon pipe eno achi na ja otidwemu ebusa no se na Yerala Nkolo Tramaten ne ba wo bei adie na asie wone Metro Ma Transit enso entem aha no so sei enopo man oyinsem ano minia deze bra yetu no men pese ye be chi ta ni ma ni na Metro Man ya ba aduma individual here our right to complete being NDC being MPC DCAPC enti uni awo now the sergeant bi say so tuma this is a party na wo mo it is answer won na ba bia wo tin da and I won drive car no so da le mo media mi tu say sabra media ye mpesa ye be ko ewi atu ene say ubum obamumu ene wo determine say obey ade mpanise woni semu a yeni nyaw ti samre de yenko eyemanhia na yene yensentroni osofo ba enko enkodi nkomo emfa nea ekoso ewo Yerua Alankodo Tramaten ne ba wo bei enso emu hello osofo ba Bechiba so twamfoni kire yen nea samre ekoso ewo manhia ndase Bechiba amapano bese momotwe empe so na Yerua Alankodo Tramaten to free enkramantem na obisi form ewo Kumasi yemse ngina bia na eho ena supporters no ene central na ekushia no ekwan a omokoma na kwaba edeba Asante mantem mu ahinku Kumasi mu na eho no tese esuani enso ka kire momomedie etese supporters no ade se omu twi papa ya na omu asumu kenya ne se Yerua Alankodo Tramaten wo ena ye hwe ni se obetumi abedi amaniku NPP nimu na odi akodu bo hye asase so enti supporters a womo ebehie mu ewo Kumasi airport anopa no womo nsemu na womo kan bi enono na ofiri ho no ena me no kase ya wodi ni kirem ewo manhia sikasiem ya efie odaso ewo ha ya tese ohwe mu se obetumi abetia asantema wura tikoko so iwo setu na wase no kwan se eja waba na asase so nti opese otieti na asase so kakranti ewu ama na kwan ya na api dia kanyina no ode atwaso na tese amno kase de enya de se Yerua watumi ababatina ye petomu na wababisia Yerua Alankodo Tramaten sanse ensem kakeni so wa Yerua se ebia minim time kra Yerua Alankodo Tramaten de no ese de danso no kianeke obesia no no wase no kwan sana watumi edi ni jumadi no aka no atwa so se mensiama no kwan ya odeni so chiru ewo Tumban Hotel na honso NPP adwumtra for Asante mantem mu no wani do no a akwakohia na edia wani timu po akwakohia wono ewom se omuni ni timu po de nanso empanifo se chabi ade no ne ntuso no na ekunman sampobri enu ntino we dani a obata ka kire mo se muni mu de nanso sei na timu po tie enti hono oka kire wo mo a na kema po no so omu behu de hono so ebeye tino ka se ya de Yerua Alankodo Tramaten order so ewo menhia tikasiem ha o hye no se wani Yerua odi ko consultant Yerua we say to so mienu ebehia na yehunu de bekoso ewo ha pempe na anopa enenam wiem se Metro Mass for womo dinsem bia na opoman eka na chese Yerua Alankodo Tramaten na titafo anya wo mo de monenam sensentwofo emu ate na mo ate a mo abusa bibi e de afa ho ana Bechiba hello Bechiba hello pempe aha after the battle mabusa question bi de na mi busa nyina ne se anopa Mpasuaso te sai wo mu ne opoman ekasaaye no Metro Mass Transit wo mu hu nsam bi bepie mu a Yerua Alankodo Tramaten asana kitafo anyo mo de ti mu ne nam ya no asansantrofo bibia bepie mu saa na bibia bepie mu saa no kora wo saa nsem no eno so ete sai well that's what we said here the program is a place and TV from Kumasi airport yeah you know here and sense that we get in ano obi anya eyi bisa na yini se ebi a bi sai situation na ebi a obo pa ko sia party enwa sasa and I can you from ebi a ono
and some of the days I'm not looking at India. And say, you just say, right. Ebia kwadwetire maten na chitaafo ba ha ka ben eno mu timu e de ba manhia. Well, that's maybe we go on a private car and one that at the buy. And the supporters so minivan near the you know, and so Omuma movie at the buy. And a bus so Omutumi at the normal buy. Yo, and yenya wo emrenti na wabusa ho nsem enso e de amayen. Eno sia kasebum enim se ye no bewie na asie nyina san se usemu firi ho a moto aso na mo akọ baabi fofronti yemfa onsi ha. Ene ayiti ye eye nsentro osofo ba eye kwame afrifa ena yeru alankodwekere maten ba wo bakumase na wode nani akire manhia fikesie mu no wanya aba bedura sam radio wo ho ho nsem ene nimfoni ene otwa ede mane ye ade se ma nyina so na ye ho nye ya aboafo nkrato ye ba ye dem bekwa ma no ne akofa ho nsem bi ede abesomo. He wants. What's the wedding is it? Oh, you butu ankasa. Wakaka. Messi. Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. Jama wedding where your hospital. Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. Na Messi semu huma yeshepe. Minketa was mikuniya. My husband is sick. Hey, Jama tono do. Na bazi no yen. What's the water tested positive for malaria? No, na benti na one for ambulance na one. Up ambulance. It's not a bicycle. No, kick. Menyeme wedding gonna me make up nina. Sometimes. That's right. Nearest pharmacy. So wanna meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria drina. Inyo. No ye na. Wanter. Mukuno china nenadri. Abrante pa. No kuniso. No pona waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No, donna. Man, no, you don't know. Indeed, malaria and come to them. Lufat. Malaria drop test for malaria before treatment. FDA ahwehwesa edwede nkrato yi ajatum se eye. Anokwa maji Hamedi. Me pa chinyigifo na namaji Hamedi sa no. Doctor Amagashi na me kamfo de amount. Ya de eya etunya de ote Hamaka sa no de Hamaka ye adwuma. Enu ne betu ya de na se. Me nue nkwachinchin mrawate na bomochichi afiri nso ase beka cho se odenchama wu a ye nyina tinye maso hwe huna de atum se. Doctor Amagashi wote Hamaka sa. Eye stroke nyi de ya de. Na fo miensa pe odi betu ase. Asthma enu so si menum no otu ase. Eyem kro ulcer wode na fo miensa chinyente ne kuma bonso nkronso ayehia doctor say ne ntontia waje Hamedi ode tro kunkum bible mu nsem kronkronkron ene betu spiritual marriage na se honhom mu nsem a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe doctor Magashi akira kwan no besa dia maw nsanom na anu ya mani krotweri se mehne santamu medi bi ho adanse drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai fa wani kira doctor Magashi ho na kwakọpẹ yaresa efama no gold ho sansam gold honhom etacha ya na so pa emfa nkwachinchin baabia miemfa so kwana no wachinchina fa wo hawni nyina koda doctor Magashi he ne ba na mema yebom krokro sadi agrada edwedwei eno so fa kwai na obehwe no asan yade kidney yade eno so doctor betu ase amagani Magashi a ene ehu amaga hoho fa wani kire macro kani police house nhwe ani mu pe ya ye adwuma di frijuwa da edi kwesi minute ya sha ase anopa no nwotwe a ye po anwumre no nsia frayen was 0547 044307 and 0544 580936 Dr. Amagashiana wa mami ho adwiri Foligo capsules ni syrup your multivitamin fofra ejema mofani benina iron zinc copper folic acid vitamin B6 B12 ashimuma Foligo brama oxygen aye twiko yemuno eje dwumeje na honam so nya hode a ehwehwe Foligo syrup de beda malt ne ewowom ne jema mofra Foligo blood building nutrients so won ne pama benefo emiketufo ni obi a wayare na ho tono yankase FD ahwehwe se Agyenim kwatu mu ajatum se ye Obiara ribisa neda me shiva ane me yan wazin brodo me see oya alternate fatigue in a fever so ane pay me with pizza me see oya alternate malaria nene mo general body pains but I'm free sick of alternate everything be alternate sick of in be the ultimate no alternate malaria fever no alternate ni mo fatigue in a headache no alternate
Weja unami yao, num alternate. Pastor na lawyer, num alternate. Presented for count, num alternate. Kaya yo you follow them, num alternate. Mano mede, also num alternate. Yo yo yo, num alternate. Malaria fever, num alternate. Nimu fatigue in a headache, num alternate. Weja unami yao, num alternate. Pastor na lawyer, num alternate. Presented for count, num alternate. Kaya yo you follow them, num alternate. Mano mede, also num alternate. Yo yo yo. Bo emfenku malaria yadie no. Ada 4 years ama makwa abade mo abaje nkwa 101.9 kasafidie subio. Ewo ewie dumienu kase bo no so na yebo hwia ka omanfo maasom. Sa wote Pakistan se ya wom na nsuru gujam. Echa sa wanya bia ukwantuo bi ekwaso wo wodofo bi ntamu a. Ewaso ma na ye ode. Pakistan na ye dimakum. Sabra man bo a wonu de afri pesha wade abeto dwa akiremu a enkramofu ahiem se de wo mko masalachi koju ma fiada bia yi wonu mo dwendwe wonu mabra bo ho ye asore imam ye Allahu akbar wo musi wo mutra sese yi a anya na to pa yesu fritu odwi ke puyam ama edanya enkramofo no wo mu som no adwuregwu atoye mu anum a na enipa aduonunum 25 formatina nanom nsiedo emu baya sa wo ha ne adua 940 wonu so prepra ama mpanimfo se anokwamom yenka atuatefo atetie na ese di age yensem we nam so ma posifo wo pasha wa honom no ani Jazeera aye wo mayi mu kasamfonyini kasafidia wodo ani da obakrata wodo abonkomadi nkoma cheche nsem no wudi akere wo mo na no mo chasade asie no wanye de edi nkan eta akosopa na wobra na kamal enam na wo kan nsem ni free eye Islamabad na wo cheche mu nsem poti esiye ana posi pani na bedi akire eye minaga onu su frasie se wonum de wani kro twari so hwene santam asem ni ti yakopa bi ahwe na de wo mu hu ye na age wo mu nsem wo mu hunu mu nso so ampanifo ani mu de se ba ne sa to ranche masi yen hwe ba bi afiri ye de na esi ye ne de na kwa ne de ba ye na kire mpefe se nipa bofo ye tuate ni de ne ho be fra dom a na ekofra nyamini mu ana afilima mu achi a la ye di nka de tosom ye nu de tosom ye nsani mu no ana sa nipa ekwa ye enam so ma topa ye no ekasa ye wenam so makane mansoafo de ma Pakistan eye Imran Khan waba bonte de beto dwa se atuatefo se moya amana boroso ade amokoye ne masalachi nkramodam we yetresai ani okwa ne Twitter ho a wa Twitter nsam no wo kyerkyere mu kyerɛ kwan ya nipa bi nam so a wonam saa eye topa ye no so efre dom atwa ahia na wojeje mu nam so ma afoforo a wo mu ka bi nhye mu eni boni ni fo obibia ho etimi hwe won mu meja en wode susudua bi emfie mpinu ni edu nwatwini mu de enso so atu dwa ema wotire mu a ehokoro na asem wasi ye no anokwa na ani anya nam so ba nipa aduasia nan sabre no ena firi mu na wesu nipa aduonunum ena firi mu wo ha ne aduanan eprepra wo mu guso eye nsem ne mu nhwehwemu adofo ye gina wesu de asi ne ye ka wo se nyima ko bi adama eni agebre som wa omen ni amano ne ni adwatonde ne madwenkyire wom ni nyina womo ena eboa yen aboye tridom se wo pese wo ba na ngoma hia fa ne ntam pefrade a ene Cambridge Senior High School na wo se wo de no ko da bi wo ho a obetwero saa da bia na ebeba no wo de assign ho na no ena Cambridge say yes you can ntifa wo mo akola no bra general arts, general science, business, home economics ni nyina we bi form 1 to form 3 oji obia ho sana vacation classes enso ko ho pre-senior high school classes Emma junior high school and so be ho day and boarding ekoso ho na the yesem de wo mu nyina ne say what's the examination center ebi ho from penny 4 0599267277 and so eso new engineering works master Joe so tutumrika bra ne nsa no hwam na master Joe ye adwuma wo firi chichire benche ba no nsa adwuma we die master Joe no air conditioners, conduits and pipe refrigerators
ana washing machines ye pebi ato ami enko obi mu ye nko no on top papa ebo no ebesiuti ye ewo Kumasi Abrepo Kese County Hospital shani mu eye Kumasi Girls Senior High School wa 0246 480617 and 0501 809085 yebajoso na yempe paint papa Emfree Isaac Paint Enterprise sans paint ahodo a ewadwa manso no ebi wo ho a ewodo ho kape na kan atadiem na woko Isaac Paint dia motion papa oil paint ni nyina bi ho DTM semi gloss ene excel ene flat ni nyina ebi wo ho saa na wo waterproof paint concrete sealer and a stabilized paint dia wo hwehwe bia wonsa beka kai se crew from Tipsy building eho na be hu na de chem so control house and so wo mu adjacent to Kafam any empenifo enkasa na chesa zema no it was 0243 975756 and so slogan ya uboni dia odeje so was paint mu ekukudam Skin City Laboratorium bema wo skin ayefe already ebe na hanaha ready so ready na hanaha ready tokotoko Daily Greens Bronze Natural Restore yengina yenko affordable house ye ni mu ho wa sokore mampo bibia ni afa 0248 936297 0248 936297 yebajoso na ye katro se yade betimi aboa wo ama efia ye desan se malaria yade ekum nipa chen yare bia wo wiase na lufat na droba ye de ababe susue mu amenei yetimi enso etiase ti wo ho na ahwe ho namdua no na afi hu so ketrema so nyode ene ne keka ka ho da so da ebone a na malaria yade no wababe sra wo anso no na sende wo mu nyina ne se enkwala numbi enam penufo enso numbie penufo enom tablet na kwala wom so enom suspension ye nsuo no ye ka mo se drosto bia bobawura mu no edrei ubusa onsa beka bi wokoba bia na ho ayedna na de woni akire keo opposite Imrom Castle ehoro de nya de bia short wo hoda from penufo 0541 268721 enso eso Swift go na yina ye wuri nkwatna ka mu se tonkom na yenye jennem anyi bre enkancho droba ni se ye kwa ha ye ba ha ye sini ha kwesi ha eno ane se yetimu ni ye kwere se fa chewiem shan enso nam asase so Swift go up no wontwi bi akọ Play Store na kwọkwọtwe wodie na ye my customers discount bi a every 40% to 100% so discount wo you hu free mu adi ayo card do set ya se na mdodo sa na free didi djuma so discount yi wanya bie this is Swift go pe ye nanti ade ne am ahotoso ene bambo e wo yakọ ne yabadi mu for 0302 905777 and 0501 647600 yabajoso Fofo no grocery spiritual and herbal center near Kro na samre de yakwaji apomden ana support ye free ho na asan so yesunsumu ni penti no osi akonto bi ho ha amanfo do mu nsasom tu be de ne a enye yie adwuma wo be ya enkoso oba kunya bi a wote so no obi etutu afri so saa na sikasem aye basa hwehwe na kira kwan na rosi de okiri ni se obi abu kwase ya aju sikam do betu kwan wato wa ade ompeso otua erede okiri no na kache ho to de abeye nyina ne se obefro pachi number 2 kwa ewo boase kwan so anasa obefre no 0241 167857 and 0550 154438 and so eso Dr. Samuel Magashi sia magania magashi ya ne hu amaga ho Dr. Adwumadi nti ade beche ade besa bia abaso body ase ye bo no so ani enro no so adwun wan hu se Ghana fo munti ena me ye adwuma na saniema nkoyie wa pomde hu mamo a emwa mekra etu dia ne asthma hernia stroke ulcer enunum ne nsanom no otom ntenta kidney yade wakwa miesisese wa hwe ayemu niema ni nyina idenuas enuam wawu bomodia na wodi no huhum bi na tacha na se yade kan ni nyina ba ye hwe ye wa macro kani police house nsho ani mu enkran ye benka so prison canteen for 0544 580936 and 0547
044307 yabajoso abi national saving and loans yene bank ba ko pa ibetime du akagina mu san say salary loan and afi so salary advance personal loan ni nyina ebi ko ho do ho boy ya ati so do ho abo ya asrobo an okotokro enka soro da biara da tihwe ya kira kwan kumase ubehu ye kase pa no ewo eye adum yene eye Agyenim store building no na edin hwe ne mu ntu be frɛ yen ewo 0270010036 and so Entrance University College of Health and Science to being pharmaceuticals Jontinani and Asabre Watia Jamu CEO Amoto bench chairman or semen country will say Suku atati anintini akukuda mogana ha na woba ebibre atoye fam kradia yen na Kwame Nkrumah suaponi yedi kasubo maki ho abomu a yema eye doctor of pharmacy degree enu nti obi bia wo papa no so be doctor of pharmacy no akwanyan abama bibia na wo pentuemu wo bro 2022-2023 admission guso ekoso a 0509 086631 and 0509 086651 yabajoso afemu adwin training ni Crispo ewo fufuo no se yewura na akwadwo kire maten samre de do twere ampokwa nyankopo asese wode wabepie asante mantam kropon kumasemu na tribal politics de waba no yempe bi ewa ha Master Plan na Junior African Tampona dia ba no se Ghana ya wadache papa wabra NPP amanyoko ne dia sui enti mama ye gidie wo mumu no emfri ho mampani na adodanka kufa ne Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wo mu be mie economy na nasia suraja na so chirime wo se na sie kase ne ntua enkomo monyamfo ni no ina ote e wo koleklote Breflawen e wo wiamwase en wo se Mahamad ya fene da bia o sanse no wo so no na Ghana ede na adodanka kufu ado wadi Ghana sikabo ni se to ama COVID-19 sikakora wadi Jata kukudurufu wie yape na kisi bebeneza difference afiba kwai eno se mampani na adodanko akufu adone na ba di ekire NPP munko todwa na munsebo ne fafiri nyamona mumpa Ghana fo acho aja se yete no mampani beka che se yete tisika so komede na etumi na ene de no opa bia die ene mo beka asasem no Ghana yenya hiafo na se yada ne hia man ayede na hia ye wabra no ote opposition onim se hia ye enchia kasi oso de ma Daniel Apia AK Watara incoming MP Edema Memphis Central Mpasuaso so Lampard ewa manfrom na nso se sia ye kasa de oso o menhia sanse odi yewura alankwadwo kirematen di echi sanse 2025 won wo beye mampani oyibo buate di frachman de be no se yampa bibie de di pe face NDC ayesi edunkatia de na hwede wo kire na jambo le baba wi amwase en wase mahama yedo asepa wo dwumadi ahodo a udie de boa Ghana memu sanse wopempam ne yie pa nanso nanado bae waba betiti ni nyina corruption ene ne keka ho won famra nya dwuma nyina no koso e wona setenem we azema di Fraizema Ventures no so wasra ni die kasa mampani na adodanko akufa do so wo ya ban a wo no wo betie wo manfo anu disem na watie wono makoma so asematie wono mo ne sa domestic one when need deputation program no tam to twene baabi na ni constitution bia na anya nhye safa be ya yekomu me homente ada na we sa ana wudi di pachani ya tete wa ho ye pa asomdue ni nkabom eti mo hwe na wo man no ensan enyina ne na so Flipo ewa tomatim en wasi bibie ni wa na adodanko akufuado ye yetia wo be ye da ye nyina ehwe so twede ampokwa amyakobo do be fra dom akọ adom enso constitution about die wa hanti de kan wa ba odayem okay nti han mo ko relegation ya sebe o se men kan ne ha kan ho okay teacher wa nya nko oso ni wonyamfo ala nkwadwo kiremate my boyfriend papa no oye gentleman papa pai ojina so oye very gentle and what say ewo mu saade nanso so oni po betimi abo NPP amanyoko no amo breaking watwe Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia obi bia wo pese wo contest no support na mfa nkunim die mra enchia ka so odi mo nyamfo Mavis cancer board Dr. Sewa Donko ena chairman Koka ya sabadi fra bakuba hifie ena o se mi hwe news mu oda news pewa eyankwanyanka wo hwa ya sabe ya dia nkwanyanka ti konto
anasa de ahia also hwe ewo Gospel Barbers international na inside Amako FM Amakom ahemfie nanim ho wo so wachi ya pa na we yo wo hene akwasi a champon kwa che ebra udin wa book be ati na natural digu wo se mechiam o meme Dominic am bi frable kuma no of Mpasuaso so Ghana o se me anije pa se mewura o se koto ena sabre obetumi adi anim aboa yeye wo se an e beboa pa ama nhihye ne ntutuye bia ye kama obeboa magana nuane asodoso hwe obeye so afo a wo hwe kuyayonsam so hede waya magana aduane abusuo saa ena nso ne bo de wontete so mayen where's a fantastic Wilberforce or the free seri asanyene so seri asas wo se yenye yedi nkunim ewo mampani dada John Dramani mama dimu no yedi nkunim ne yebekwoso adi biom ensesaye papa ene beba enu nti ne yefrase wo man no mra hye bedwafiem akandifo honhom papa ene ebeboa na we Pedro wa Madina Cruz wo di Indianapolis Kumasi tano so en was ye mitie mo edura wia na mitie mo na me feel très bien na me feel gbenze we Corpora Faustina Brefuwa Swami Post Station one also say wonderful news no Adam from Memu Clear, what a wow! Was in your Misramo. Was also we a most wonderful policewoman. I will boy Jumade was from the post station. And what I said, well, we send itself. I don't know home for no copra. Oh, all correct. Bibia by fine. I rather say, ya dear. One rabu abedi di Kumasi, quite so. Eke posting in a drone posy. And was a man penny now, Uncle Gufuado, then a pound for one more year Ghana ye. Na ya wo mu ye ni ye na nya short term ni be a long term. Enti anja kura nya me na be kekesi ani na bibia ya kama. Enu ntimo mi enta ban na chi na emwa. Reverend Eric Amwakwaje microphone CSC ma mi soja kwada so. Wo so wo tia wo no mu nyina bibia be ye fine. And na fantastic we ba for so message na da na person ji Facebook no so fa ho. Aya de adofo ye de asia kwara nyame edi free crow from Santos Hotel anim ho wo so wo tia ye si ha hwe ye pi na wo bo adwuma nyina na ne phone no wo horo mpaboa no wo hwe agenkwa wo horo mpaboa no wo hwe agenkwa wo se emu ode ensem wo Ghana ane tense na de Ghana we akwara nyame ye da ase PSC free enterprise was a perfumes and a watches a papa, a ho, Fred 0541 279167, Royal Veno International Company. Yani yako no, upe God wa papa editu ye komi ya sasa sako jenya meche zedie. Everywhere he goes, God. Minu ya mamunye du. Jina wanaso, mebi waho, ansha wanumua, ansha wose. Ansha wosia ento ukom a emmo wonsa ammo wonsa ansha wasum a ento wonan anto wonan a ento sisi eba ne sa na blenke twetwedwom sa ye wo ruby stone ne mabu stone nom eno so eboa ema wo bambo no ayire pampe yenko an ye tombie enam gold hu dwa ye die nti frɛ 0558 269995 and a 0558 247381. Manpower was kejuwa. And mamma bejina sweat, mama. Ya daba nandi akabomwa. Da biba scopa to mana but who teaches. Come on. What do you need syphilis and answer gonorrhea? And now what do you know why yamre? Ye Kenya win Kenya. What would you know? Obey many saw home. Yes, and Kruma fe nefe. Any ton. Fred 0547 127731. Ya beto so ada fo aha na bra me ya kwan se
Osuma yebeso mo man mu ni ama no nsem edwatonde eni adwenkyere bekenkan ye no yemfani nyina ensi enase akase yebekwa makwadwo safo Michael Kantanka a wosan nsem ni mo edema ye etie sofo bakwa me frifra wodi mira alankwadwo chamate my boyfriend achi hwe ne so yiye ma me pa de beduru ha so asumdwiem en wo bo adwuma so obofo Michael nom wo mo kwa atimo mu nyamba mo ka kire so mo se tie nie ne nyina gina nsem pa wo man mu a wo mo pese wonya bitie en no no mo de